язайдым ve балбан böyle олардан грамоталарды алайдым. Башта рус газетлерини язайдым, макалечкилер. Сон Кырым татарчада язмага башладым. И Ленин барагында чалышканда, шынды айтажак болсам, Өзбекстанда bir область калмагандыр, кайсына мен бармадым. Аттаки Сурхандария областына барып, Сурхандария областындагы татарларны биле тапып, Ленин барагына оларга макалелер яздым. Фергана, Андижан, Наманган, Бухара. Демек 92-жылда газетамыз Кырымга көчөжөк ve biz оңа bir база, темел азырламак керекмиз. Biz 91-жылдын октябрь айында келдик Кырымга ve 2 ай девамында материал азырладык газетамыздын 92-жылы чыккачак санларына. Мен шында айтсам, бирне чантам ичинде ташып жүрөйдүм. Митингилерге, нелерге барган вакытында. Анда декретте отурмак деген şey yok edi o zaman. Beraber baraydık. Захватларга да болсун, топлашууларга да болсун. Onu mesela ona kokusun bereydim. İyi oturaydım yazmağa, diktafon da yok.